Biyag ti tao. Amangan no adat extra kwartam dita manang Wilma. An-anom ti kwarta yan. Mangrugi ti training ko dyan Manila itong Lunes. Kat kasapulak ti kwarta manang. Awan kwarta kita. Ingka umutang itinobyam Mapainak ng umutang kini Joyce. Anya ko mati pagbainam kat nobyam mat ni Joyce. Ninanang nga ta. Amangan no adat iduldulin na kwarta na. Di mo namnamaan nga da maipautang ni nanang kan ka. Amumat nga awan pulos makukwarta dayjay. Pangalaan na kumangay kat awan matrabaho na. Pangalaak nga tanay. Kasaritan pa ilaang ni Joyce. Sigurado nga da kwarta na dayjay. Iso pa ilaang ti pagbuludam. At damot na talgad at trabaho na. Di bali tabayadam tumulaang no agsweldo ka. Aday ta. Ano taday ta lang tinabati asweldo k Ramon. Okay lang Joyce. Tinapatag kat adaramatek. Agyaman ang una ha. Awan anyaman na. So katakto ng sweldo ak. Ay nasaanan. Tulong ko day takan. Amo ka para matlaan ka datater aramidam. Kat kaano ka mang rukiti training mo? Inton Lunes. Ay, nukasta. Masapul nga ron nga pa Manila ka inton Sabado. Tapno makainanakas ba amang rugiti training mo. One Joyce. Apay anang kay ti kwarta ken ni Ramon, anak ka. Kasapulan na ti kwarta para iti panagkaburod na tatang. Kastaya. Daimbag man ta pinalubusan tinub yung magabrod. Isumot nga minti kayat na. Kan sigun kan kwa na. Makaurnong ka no adagos no ija abroad ti pagtrabahuan na. Naging naddayo kayo. Sana balen Ta para matiti masakbayan mitikas jeng aramidan na tatang. Awan ka di pa'y text ni ading mo, Wilma. Nalpas mo nga tanti training na. Nalpasan ananang, idi pa'y napanalawas. Kano nga rod ti flight na ngay? Inton sumarunumanan alawas Nasaya nga rod no kasta. Wana nang. Ibagam kang kuha natan magpawit iti kwarta. Datayo a pamilya na ti pangipawitan na. Amumat siguro ni Ramon dayta, nanang. Awagam latta di kabsam mo Amangan numakin nagaw pa ilang madadya Joyce. Numanotim pabulod na ni Ramon isula ang tisukatan tayaw. Kasla utang na dayja iso bayadan tayaw. Wana nang. Awagak to adagos ti kabsat ko. Narigatan. Amangan numakiin nagaw nga agpayso dayjay Joyce. Isukot ti agnumaran iti pagrigatan ti kabsat ko ijay abroad. Naglalaingan na ngay. Nasaya at mata sinong bata mon ti awag ko, Ramon. Itay pa'y nga awagan ka, ngam di ka matsumungbat. Ada ngamin napatay ngayon lakad ko, manang. Isadyak nakita ti awag mo. Ada ka di ba ga? Adda bilin ni nanang. No adda ipawit mo akwarta, idiretsom kini nanang, ta iso ti mangidulin iti kwartam. Jack pala nakapag-flight. Yung kwarta adagos ti bagbagayo. May mayat no maisapa ang maibagakan ka, tapno ammom ti aramidam. Makitan to, manang. San amabalin ti kasta ading ko? Rumbang laan ni nanang ti pangipauitam iti kwarta, tanalaing nga agi budget. Ken naimped ni nanang, iso ti mangurnong iti kwartam. Hello Ramon, nakawag ka mat? Kumusta ka matandita? Nasaya atlat tamat. Ay, inal daw ang mabanog ng okay lang. Anya nga rod kat saan tayo matanayan nakabaknang. Agsweldo ako. Maipawitan ka ni ti kwarta. Ay, nasaanan? Urnungam kiti. Di nakpakadanagan. Ang damag trabaho. Sa maysa, amangan mo ang damay bagati pamilyam no siyak ti pangipawitam. Anya ko matibibiyang da. Kat si ka tinubyak. Basta pawitan ka. Sikat ti makaamo, Ramon. I-text ka ang tono na ipawit kon. Agan kakanayon dita ha. I love you. Uray sika, agan anad kamat. I love you too.
Talaga nga awan ti dengdeng ganda di aramon nanang. Apayaya, Wilma. Agasam, nasabat ko ni Joyce anobya na itay. Dinamag ko no nagkapon na. Kat kuna na nagkapo iti sentro. Inala na ti kwarta nga impaw it ni Ramon. Aniya? Makitam day tanga aramid ti kabsat ko nanang. Uto-uto at talaga. Saan da pa'y mata nagkalaysay ti Dayjay Joyce? Ngam iso ti pangipaw-pawitan na iti kwarta nanang. Ay, sana mabalinti kasta. Agraraman ki dimot Dayjay babae Nanang, adda na panunot ko apamuspusan. Tapno saan nan apawitan day di babae. Anya ngay dayta anak ko. Kumusta ngay, Mari Gracia? Ay, kastoya, may sistrisak nga rudan Mari Ilsa. Nay, apay mo't maray. Kasanumot nga men. Dayjay pa'y laang mata Joyce, ti pangipaw-pawitan ni Ramon iti swildo na ija broad. Amangan mo't no plano damutan, tagkalay sa inton agbakasyon ni Ramon. Makamoda, ano niya't plano da. Basta siya, rumbang lada kamay, ti pangipawitan ni Ramon iti kwarta na. Kasanungay no isukat Dayjay Joyce tanak ko. Awanan Saan mo't siguro ang maaramid ni Joyce ti kasta, maray? Ay na maray, saan tayo nga amonon niya ti plano Dayjay babae. Ang mga nulukwan na lang niya anak ko. Nasaya at mataimawag ka, Ramon, ading ko. At daman sa lutsoda? Anya day tamanang? Nag-break kayo ka din kin ni Joyce? Ne, saan mat manang? No kasta nga ron. Asino nga ijay lalaki ang nakita kakadwa na idinaminsan nga aldaw? Lalaki? Wen, adda sa bali a lalaki akakuykuyog na. Kitaam ti insend ko iti messenger mo, ading ko. Anya? Awagam, tapno maamuam ti pudno. Mano abulan mo laang di tabrod. Ngam kasta matan tar aramidan na. Madi ati kasta. Anya lalaki nga ibagbagam Ramon. Ibagam tipod no. Dati nakakita kada kayo. Anya? Ramon, nilaang matmark akasinsin ko ti amo kakadwak idinaminsan nga aldaw. Pang-aasim ta ibagam tipod no. Kagurak ti mululbudan. Pudno mo ti bagbagakan ka. Kasinsin ko Dayjay Ramon, ni Mark. Siguraduam lang agsasaw kay tipod no, Joyce. Tanong maamwak nga adda ti madingar aramidam. Jak agbuado amang ibriken ka. Awan ka di pa nagtalag mo kanyak Ramon. Saan ka matakas taasi ko da? Apay ama naghatap ka matan. Anak ko, adansamad parikot mo. Apay akasla naliday ka. Ay, imawag ni Ramon itay tatang. Katjakon magustuhan dagiti ibagbaga na kanyak. Adda pa'y nagatidug at chat na kanyak. Agkakasakit a sarita ti ibagbaga na iti chat na. Apay ka no? Adda ka no nang idanon kan kwa nang adda sa bali a lalaki akadwak. Panagkunak, ni Insan Mark Dayjay tatang. Tanagkuyog kami di na minsan. Asino mo't nga iti nangidanon kinkwana iti kasta? Ay, atapak nga mga no dagiti kabagyan na matlaang Iti anya kumaaga po nga aramidan ta ti kasta. Kinapudno na. Tunggal masalaw ko ti ina ni Ramon. Muno saan, ni Manang na. Maditi pa nagkita da kanyak. Saan da ka pampansinan nga uray isa makida? Diyak amuno apay. Awan mo tamo kabasol ko kadakwada. Kayat ka di asawan dayta. Asaan da ka akayat para kin ni Ramon, anak ko? Syaklat ang aminan na ati pangipawitam iti kwarta man ako. Kasinsin ka numat ni Joyce tinakita ni Manang Wilma akadwana, nanang. Ay, patpat sumaday Jaya Joyce. Amom Ramon, rumbang lang nga dumngag kakada kami kanimanang mo. Gaputada kami ti kapamilyam. Da kami ti pudno, amang isakit kan ka.
Amangan mo't ni Pudno akasinsin na tinakita ni Manang akadwana, nanang. Saan lang anam namin sa nakita na? Wano nakita may ang nagkuykuyog da. Namin na doon nadaras. Saan mila na picturean nata na iran na alubat ti silpon ni Manang Mau? Anya? Agpanunot ka na imbagan ako ha. No siyak lamay sa. May mayat no da kami ti pangipaw itam iti kwartam. Taigatang miki di iti daga. Kanagipatakdar kami iti balay mo. Hay, amangan no pagkukwartaan na kalaang tinubyam. Isungag panunot ka na imbagan ako ha. Narigat ti may lawlawan. Anya nga'y tinagsaritaan nyo iti kabsat ko, nanang. Ay kat kinonsensyak ah. Paliiwan ano ti pailanobyan na ti pangipawitan na iti kwartana. Ay, may samot dayjay a Joyce. Agraraman ngamin. Saan da pailaan nagkalay sa akin, Ramon? Ngam feeling na muten nga iso ti asawa. Sana mabalin aday dya babae ti mayrano di ti kwarta nga ipawpaw iti kabsat mo. Una nanang, saan tayo nga ipalubos ang mapasamak dayta? Naglalaingan nanday di a babae ngay. Ay, wang nga roda. Si bibiyagak pa ilang nga inayo nga makin inagaw ki den. Adakan ka no patsyam nagiti maidandanon kan karamon. Awan maramidak. Nang runak at pamilyam amis mo timang dadadaal kanyak. Kastapay lang ti panagsasaom kanya. Asino mo ti sana maumay ti kasta? Tunggal umawag ka, nagaala sa kanayon ti rumrumwar itingiwat mo. Talaga ka di nga awanan pa nagtalak mo kanyak, Ramon? Gaputa si kamot lang ti mga aramid iti rason, tapno agatapak. Siyak ka di, wan mo ti pamilyam. Di mo namnamaan ti pao iko akwartakin ka. Wan, okay lang kanyak. Sana problema dayta. Kano kayat mo, isublik ti kwartang impaw-pawit mo kanyak. Nasaysayat pa'y. Taamangan no usarin yung lakit di iti lalakim. Mamin, ano mat nga ibagak nga awan lalakik? Anya nga ti maaramidak, no danggam dagiti panang dadaal da kanyak. Diyak kayat ti kasta nga ugali ti pamilyam. Kan madlaw-law na saan da ka kayat aparakan ka. Iso na saysaya at magsinatan. Wen, amok. Adang sabali nga'y ayatam Joyce. Iso akas tala ti kalakakin kan ti panangisinam kanya. Napatig ka kanyak, Ramon. Ngamno ka na yun nakapagatapan ka pulang iti inuulbud nga istorya ti pamilyam. Awanan maaramidak. Di ka madanagan. Saan ko nga ipilit ti bagik iti pamilyayo? Apay atunggal umawag ni Ramon ken ka. Agap apa kayo anak ko? Apay aya? Awan kamin tatang. Sinina akon. Takanayon nakmatla pagatapan iti saan kumat nga aramid. Anya? Diyak amon anya ti ipulpulong ti pamilya na kenkwana. Ang tap numalpasan ti saritaan. Isublik ti kwarta nga impawpawit na kanyak. Anak ko, ang mga numaalapay dayta itinasaya at asaritaan. Panagkunak kat saanan. Naumaakmatan nga agpalpalawag kenkwana. Awan maramidak. No patsyan na ti ipulpulong ti inakan kabsat na kenkwana. Ay, narigat ngagpaiso ti kasta anak ko. Siyempre, pamilya na latadagitay. Wen Kan jak kaya tadumteng tutel daw asyak ti mapabasol no agaapad Iso asyakon ti lumiklik kadakwada. Basta syak. Nadalus ti konsensyak tatang. Awan madingar aramidak. Hello, Ramon. Inyag ni Joyce ti kwartam. Insubli na kada kami. No kasta. Talaga ati si Dito ang makisinan kanyak manang. Di ka masayangan iti kasje a klase ti babae, ading ko. Nagado a babae dita. Manang, maging gay takit ay ayatek ni Joyce. May mayat matla ang anagsina kayon. Ngam tiluklukwan na kakabayatan ti kaadam dita abroad. Ayun gayam, inrenyum ka di ti kontratam. Saan pa'y manang? Ay na, no siyak ti si ka, agrenyukan. Di ka madanagan.
Nagsaritaan min kininanang no anya ti aramidan mi iti kwartam. Gumatang kami iti daga. Ken agipatakder kami iti balay mo. Tapno addan to pag naedam no agawid ka. May at matibiyag mo itan, Mari Gracia. Siyempre Mare Elsa, agtrab-trabaho ija abroad ta anak ko naman. Nag-break damot gaya mon iti nobya na. Ay, nabayagan na, Mare. Ha? Kasla maragsakan ka mo't maray. Makamo ka ano niya't pagawatam iti panagkatawak, Mare. Anya? Agawid kan ko nam, Ramon? Wan manang, pito atawin ko matin dito abroad. Nalpas mat siguro ti balay ko dito Pinas manan. Awan ba yung tina-send mo a picture kanyak? Ay, kuha din ko. Uwan din ko, nalpasan. Ay na, magkakaroon ako na makakita manang. Mabalin ka di amang isend kay tinadawan ti balay? Ay, masapol pa'y aya ading ko. Di bali tamakitam tumulaan no agawid ka. Sigurado magusto am dayjay. Okay manang, agpakatak nga ruden. Tada peramidag. Bye. Oo, sige. Bye, ading ko. Kasano nga tada ito yun? Kahit kasano nga rodan day ta. Diyak ang muna nang. Anya nga iti ipakita tayo adagakan balay na. Ay, no apay mo nga minabigla na panunot na tagawid. Ay, diyak man amo iti dayja at tao nanang. Kaanya nga rodan taramitan tangay. Diyak mat amo nanang. Sapay manulaangan tinabati iti kwarta na. Nagastos kun ti daduma. Anya nga tano ilako mon tilugan na ginatang mo. Uray mailako tilugan. Kurang latad ay tanan ang... Nalaag kape kapay, anak ko. Nagyaman ak nanang. Agkape ka, kalpasan na aginana kapay niya. Nang, kahit ko na makita ti balay ko. Ay aginana kapay nga umuna. Nalpas ka nun ti balay ko kahit kunan ni manang. Malalaw nagkape kapay, agkape kapay. Kasano nga roday tananang? Tangiwat mo, di mo pigsaan. Ang mga numangag nakatikabsat mo. Diyak amo no anya ti aramidan tananang. Awan mo't balay ang naipatakder ta. Ken awan nagatang taadaga. Ay, ibagatan sa laangan nga da napatagan ang usarantay ti kwarta. Sigurado nga agungat dayjay nanang. Day tamot laangan tamok nga irasun ta. Numaamuan na nga awan daga ken balay nga ibagbagata. Sigurado nga agungat nanang. Nang runa numaamuan na apinadakis na tinobya na. Ay, ko na manang Wilma. ha? Eh, Pudno ka di tinanggag ko. Ay, kukwa, anak. Itayak pa yung agtingting nga kitistoryayo. Nangus-usaran nyo iti kwarta nga impaw-paw it ko. kuha ading ko. Sumungbat kayo! Nangus-usaran nyo! Kunak! Diyak amo, naapay na ramid yung tikastoy kanyak nanang manang Wilma. Ay, sapay la kumata. Mapakawan na kami kanimanang mo, anak ko. Adda na bati iti impawit mo. Ngam ti daduma. Nagastos min kan nanang ading ko. Inulbutan lang. Nagtaligak ka na kayo. Yung kasta dinaramid nyo. Apoy naramid nyo tikastoy. Ay, pagbababaw yan, may tinaramid mo, anak ko. Manutawan nga inulbutan da.
dinadayo pa iti relasyon mi ti nobya. Awan asyo! Anat masapol mo ba raw? Adda ka din ni Joyce, tata. Mabalin ka diya makasarita. Ay na, awanan ni Joyce dito'y balay. Sa tino tinapanan na, tata? Adda iti ayan ti asawa na. Lakas ta. Nakiasawan ni Joyce, tata. Wain ba raw? Apay at dinak na oray. Gaputa ti amuna. Saanin ang maurnos ti relasyon nyo ba raw? Kanyan? Basol ko, tata. Basol ko. Namati ak kadagitin dandanon da kanyak. Basol ko ti amin. Diyak amono niya taraminag. Paragirik na katraidor ti lubong kanyak. Ramon, huston. Pakawanan da kami kumaading ko. Sa bagay, at damot lang ti pasol ko. Saan ko ngayon urno sa dagos ti parikot. Itinagbaytan mi kini Joyce. Basol ko. Ramon, anyat mo paspasamakan ka. Ay na, sa dinungatan nga tinapnapan ng Jacob sat mo. Itay alas 2 kano pay apimanaw iti ayan da tata Floro nanang. Adda awag ko nanang. Ay, ni Nana Elsa. Hello, Nana Elsa. Hello. Adda ni Ramon dito'y balay, balasan ko. Umayuso ko noon, tanay, nakakaasi tilangana. Agsangsangay. Oo, Nana. Umay kamin ka, Nanang. Bye. Nanang, adda ka nun ni Ramon ijay balay da Nana Elsa. Intay kitaan ijay. Ay, mapantang arudan, anak ko. Itay pa'y lang agsangsangit. Nakakulmog di tarwar. Paspas trakak ngam di namot kayat. Anak ko, anyat mapaspasama kan ngay. Agawit tayon ading ko. Maray, mabagbag tit samat tanto anak ko. Patyag ang naglalaok nga stress kan banlog na daitan, maray. Apay ngay akas namat tanti kabsat ko, Nanang. Ay, tulungan na ko, Wilma, anak. Yawid ta ti kabsat mo. Uwan, Nanang. Gamno talaga di na kayat. Di yu pilitan, maray. Sa nabalay, tadyak baybay andito'y balay. Basta saan nga aglibas a pumanaw, Masampol ang mayawid mi ti kabsat ko, Nana. Ta ipa-check up milangan. Nangagyumot ti ko na ti doktor, Nanang. Masampol nga agagas ni Ramon. Uwan nga, Rod. Bunga ka no, tinalabos nga stress. Gapoy tinakaro pa nagpampanunot na. Tikas tiya mapaspasamakan ko anay ta. Uwan nga, Rod, Nanang. Nalabit. Nasakitan iti husto. Gapo iti panangisi na tinobya na kankwana. Kanti pan nakapaay na itininamnaman na akadat dagakan balay na, Nanang. Ay nahambasol ta, anak ko. No saan ta kumaapinadakas ni Joyce kan ko na. Kan no saan ta kumaawin aldas tin pawpawit na kwarta na. Saan kumana pasamak ti kastoy. Uwan nga, Rod, Nanang. Iso nga anusan tayo nga ipaagas ti kapsat ko. Biyang ti tao. Jakon magustuhan ti kastangar aramidam si Ka Gerald.
Ni nanang met. Agsisinno ka ta babae ti awid mo dito'y palay. Kaya't dangarod tiyag pasyar dito, nanang. Ay saus, pagbalinom saamitan a hotel to'y balay tayaw. Hotel asasawan niyo, met. Anyan tulangan ti panunutan dagiti ka Aruba. Makakit-kita iti kastangar aramidam. Panunutan da, ano niya ti kayat da panunutan, nanang. Awan na ano kasta ka anak ko. Sino nga iti babae amang seryoso iti lalaki akas ken ka iti galad na. No kabaalan da apagay ayaman teriknak. Kabaalak mo, tapagay ayaman terikna da. Pastime lang da gijay kung naklangarudan, nanang. Sa bali man tayo nakita kanyang kasmit yung motor, pare Gerald. Ha? Nilay ka na dyan, pare. Agasaman na ita, pare. Agsisino ka tiyaw awid mo dita balayaw. Ay na, pare. Life is short. Iso nga ag-enjoy tayo. Kunak man no ni Vina ti pagdatdatunan, pare. Sa anak nagdatdaton tayo ni Vina, pare. Ano ya? Pastime ko lang nagijay, pare gari. No kasta? Saan ka seryoso, pare? Pare, no ag seryoso ka, sika lang ti masaktan. Sikamat lang ti madadal, ti kasta ka aramidam, pare Gerald. Ang mga no, pakiysagmakam to pa kiday. Nairwa magmatan, pare. Na-immune da taon. Amo ka narigat tinagdalanam, kapot na lino ko nakadagiti nakarelasyon mo. Ngam saan nga umdas arason da ita? Tap nagbalin kamot, ababayro, pare. Sa di naman ang tinapananday dya, Gerald, nanang. Ay, diyak man na mo anak ko. Nakamotormat. Wain. Dakkel tinagbaliwan di kapsat mo. Sipod nagsinada itinobya na. Ay, kanayon lata nakasta. Nagado a babae itibiyag na. Way na nako ang pangasim at di mo pagsasawan di kapsat mo no sumangpay. Ang mumay ta nasaktan unay itinauday a karelasyon na. Ay, nukas di lang tararamidan na talaga ajak malapdan timang sermon kan kwa na, nanang. Maawatam ko ma di kapsat mo, anak ko. Uy, nanang, amo ka nasakitan. Amok na niya tiriga tinagdalanan na. Ngam, saan nga umdas arasunday jay tapno kas jay taramidan na? Uray asino la dita na babae tiyawawid na dito balay. Ada ka din ni Gerald dito'y gari? May dito idagsapa, ngam tsaka mo no sa di naman ang tinagturungan na manang piyam. Ay, sakit ti ulo talaga day dya tao. Uray siyak manang. Sa anak mo na nairwa makas niya tigayam ko. Sa anak pa kaya komportable, no kasta agsarsarita kami. Ay, uray ni nanang. Agparikot matan tauray asino mo ala dita babaeng tiyawawid na iji balay. Agsasabali a babae iyang angkas na iti motor na manang. Wan nga rod. Pastime na kanong nga rod laang. Talaga dakkel tinagbaliwan nan. Barang makaamiris kumaa. Isumo lang tinakababay ni tikastar aramidan na. Ala Gerald, agtugaw ka, tagsarita ta. Anya ayaw ti pagsaritahan tamanan. Sa dino tinaggapwam itay. Nag-rides kami laeng kanang iti gagayim ko. Gagayam mo, ano, babae manan. Isoda man tinagayab. Inayaban da katap nagdatimang yangkas kadakwada, kan agbayad iti kananda. Gusto ka di? Lima nang mit. Dagita mo ta babae. Rupat kwarta dagita. Isuda ti papapanan ti magargardenam. Kasta talaga manang. Ay na, ading ko, panunutom ko mamat ti pagsayaatam. Amo kakinwartaan na kalaang ti babaya sineryosom idi. Ngam di mo kumamat aramidan day tarason. Tapno mabaliwala ti biyag mo, ading ko. Nasapa ka mo, Gerald, anak ko. Masapak ng sibugoy tinatingamulak naman. Madlaw na puyat ka. Kabaalak pa'y nanang. Di na ka di pakadanagan. Anak ko, no adda ti mapaglakwam itinateng mo, inayon mo latan iti savings mo. Diritso mati makukortak nanang. Ken plano mi manen ti ag-rides intun Lunes. Say sayangem lang ti kwartam no kasta kanayaw.
Dakas ka din, no? Aginjoy na tao, nanang. Sana dakas ti aginjoy. Saan kumamot akasta anak ko. Amum kaday, asika ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayaw. Agsisindukat ka naw ti ang angkas mo iti motor mo. Kanyaw awid mo ababae dutoy balay. Kas iti kanayon ko ngay baga. Pagay ayamak lang dagijay. Pastime lang nanang. Ure may sa kanakwada. Awan serious work. Nanang, asino man ang babae nga inyawid ni Gerald? Manungal daw lang tinapalabas. At daman inyawid nan. Unay mo tanda dya kabsat ko. Hay, win nga ro anak ko. Ni Misty, dayjay. Misty. Misty dita ka bang ibang barangay? Kuwain. Ay na, nagadwa babae dita dayjay pay lang mata Misty. Isuman. Ambok pa'y mandita kapsat mo anak ko. Amok ti kinatao dayjay Misty, nanang. Talaga masaktan manan ni Gerald. No isutayatan na. Ay, di na amot agpili. Uri asino laditan. Hay, awang mga mindeng-denggan na asaw, di kapsat mo. Kasanon no itikas na nga aramidan na. Kat adda mailawan na masikugan na. Awanan na. Kaasim to lang. Pangasim Gerald Sarde nga mun day takalukwam. Isungarod mo tiragsak ko man ang piya. Di ka mabuteng no day tanto ti pakaisag makam. Awan mo't nobya kanakwada. Pastime ko lang dagijay. Day tangarud ket. Awan nobyam kadakwada. Ngam, Bay anak ka nila nga aginjoy manang. 25 mon. No anya man tinapasamak idiag move on kan. Saan nga amin na babae kat kasi ti ex mo arupat kwarta kan lalakero. Anya ko mangit tinagdudumaan da. Agpapadala ang dagita. Ay, no agpili kay ti babae, pilyam atay kas kaninanang. Tapno saan ka may lawlawan? Kas kanina nang. Nadapay nga ta. Awan samot Ay na, di ka kadi mapukawan iti namnama. Dumteng tulat ta day ta. Ma'am-amom to ti babaya may kariparagan ka. Pagdaman saludsudat ka, pari gari. Anya reta, pari Gerald? Pasino di babae alimambas iti paraangan nyo itay? Nadya ka day. Da Shane kan MJ. Kita maaparay. Ang mga plano mo't nga inayon ida karagiti pastime mo ako na. Ha? Matino na kaya babae. Ni Shane, kasinsin tinobyak. Isungam mo ka na saya at tao na dyan. Ideal girl na dyan, pare. Good. Asino ti Shane ka na kuhada? Atid dog tibok na, pare. Shane gayam tinagan na. Wait. May talang laki New Year, iti ayan ti kasinsinda kalugaran tayo. No kayat mo, ibagag ti Facebook account nakin ka. Oh, anya tinagan na iti Facebook, pare. Ibagag, ngam iti may sa kondisyon, pare. Agbalbaliw ka, san tingamon ti agbabae. Ni, si kamot gayam manunggari. Kamusta kan? Kamusta kayo ti kasinsin ko? Nasayat kami mo, Shane. Si Kangay, kumusta ka, Mat? Ay, kasi ti sigod, single lata. Ay, nasayat lahat nga ron, ano kasta? Ha? Type na kang amin ti kayam ko. Gerald, tinagan na. Ay, gayam mo gayam day jay? Wait, nag-message ka nukan ka. Di mo mo triniplayan. Ay, jak mo't nga minamam mo. Replya, Mariko. Nasaya at tao ti gayam ko. Kanayon lang amin na malukloko ide. Damat basit pagkauto-utunan na dyan tao. Anya? Nakaisam ka man nandita, Gerald. Ha? Asino man nanday taluklukwam dita cellphone mo? Luklukon adagos pa nanti bagayo mga nang piya. Kita ma? Ang mga adan tumanan sa bali ayawid mo diti balay. Depende amanan. Ay si mading ko. Baliwa mo ti kasta nga ramid mo Tano kasta ka na yun, Jack Amon, nanya ti pagtungtong palang ti biyag mo. Relax lang manang. Sa bali ni Shane. Yam amok to ka na kayo. Asino man nanday ta, Shane?
Babae manan? Iyam amok to no umanugot nga grades kami. Panagritnak, ison ti babaya para kanyak manang. Anya? No, okay lang kan ka, Shane. Agmotor talatan. Uwan, okay lang with kanyak, Gerald. Nasayat nga ron no kasta. Tatno saan tan nga gasto si tiplete. Ken tapno may pasyar ka di lugar mi sakbay nga gawid kayo. Manong aldaw lang kat agawid kamin. Diyak pa'y ngamin napasyar amin na tourist spot dito'y lugar yun. Siya kung timakam mo. Kalpasan ti panagpasyar ta. Lumagas tanto ijayan mi. Apay nga ijay. Tapno mayam amu ka kaninanang. Ha? Saan nga ta nasa paunay, Gerald? Single ka, single akmat. Abangan no datan tinaitudi nga pare titunggal may sa. Anya nga minantay ko nam itay basag. Nagpasyar kayo laang iti ayan ti kasinsinyo a kalugaran may. O, nana. Itala nga makapasyarak dito'y lugar yun. Amangan no dito'y mo laang anti pakaikamang balasang kaw. No, iso at ipagayatan ti apo, nana. Apay kit dinasan. No, saan ka abisay? Mabalinlat tamay nga umay ka pumasyar dito'y balay, nakaw. Opisina mo't ngamin ti pagtrabahwak, nana. Saan mabalin ti aglangan? Sa maysa, adayo to'y lugar yo. 6 hours ti biyahe, nana. Ay, kasanungay daytan basang. Ede, long distance kayon iti anak kaw. Sa anak pa nga inaklon ni Shane. Ay, isonto mo lang ti pagturungan na, Gerald, anak kaw. Ninana nga talaga. Anak, kadagiti ame na babae nganyaw awid mo dito'y balay. Ni Shane lang, di kasjay. Anyat kaya tiyo asawan nanan. Nalagaan tirik nakin ko na anak ko. No kasta, makapasangarod ni Shane na manugang yo. Kauwan anak ko. Napintas, managisam, nasingpay, nalaeng kung kang runaan iti amin. Amaw ka mother figure rama ko na. Saan nakas kadagitin niya awid mawa, jakambaw, no sa dino tinangal alaam kadagitay. Iso na lang, ta nakadayumot ti lugar da nanang. Anak ko, saan alakpud day ta, nupudnaw ti panagayat mo iti may sa tao. Anya di imbaga ni nanang kanyak, Gerald? Nagsingsingput kamot kanon. Ha? Kastamat imbaga ni nanang. Ada ka nung amin inyam amum kan kuha na napintas kan mother figure a babae idiawanak. Ha? Ni Shane da jay manang. Inaklon na ka den? Saan pa eh? Kaano lang mo itinagam mo kami? Lalaingam nga roda. Nukas ka ni nanang day ta babae alay ikalay samon. Dumting to ka di manang. Di tay agapura. Huston ti babae Sarda nga mon day ta. Seryoso mo day ta ibagbagam a babae. Wen ka di manang. Kada madmadlaw ko ka pare Gerald. Anya day ta pare garay. Saan ka mat na rumrumar? Talaga saanan pare? Nilagayam ni Shane ti agas. Ti naidumdum sakit mo pare. Sabali ni Shane pare. Mura no sa anak pa nga inaklon. Nariknakin ko na tipod no ang panaypatag ti may sa nobya. Kung nagtumot ngamin kin ka. Saan nga amin na babae kas iti ex mo arupat kwarta kan lalaki raw. Kat ita, tanam amom ni Shane. Huston ti babae. Sardi nga mon. Tapno sana madismaya di tao paray. Talaga adakkel ti nagbaliwan ti kabsat ko nanang. Wen nga road piya anak ko. Kanayon mutin anay parada ta motor na di tarwar.
Sana kasi di ka na yun arumwar. Ay, bareng ano ni Shane mutin ti babae para kwa na anak ko. Kan may saan na kumkumporme a babae ti awawid na dito balay. Sipod na maam na day dya Shane. Uwin nga raw anak ko. Hello, Shane. Kumusta ka, Gerald? Nasayatak mo eh. Si Kangay. Kailiw kan. 5 bulan na nasaan ta nagkit-kita. Nasaya atak mo't lakta. Kasa talaga, ah? Tadyak mo't ngamin mapanawan ti trabaho dito, eh. Anya nga minun tayo ko lang nga ibagam kanyak. Ha? Kunak. Sakbay nga klonin ka. Pumasyar ka kumapay dito balay. Tapno mayam-am mo kamot karagiti pamilya. Kaano ka di? Inton sumaro no a Lunes ti day off ko. No, okay lang kan ka, kan awan trabaho. Wen. Okay lang kanyak, Shane. Okay nga, Rod. See you soon. Umawag aktuanan inton malam. Ada ngamin ti trabaho kita. O sige. Agan anad ka dita. Anya jay kunam, Gerald. Aklunin ako ni Shane nanang. Ay nukasta. Da kayaw na nakaw. Saan pa ya? Imawag kanya kita eh. Kati kayat na. Umasyarak pa iti lugar na. Tayam amunak kano iti pamilya na. Ay mapan kan anak ko. Parikot ko lang no sino ti mangpakan kadag iti taraken ko. Kan mangsibog kadag iti mulak anateng nana. Ada kami mo anak ko. Da kami inti makaamaw. Sigurado kayo? Amang ano, mabanog kayo lang. Ada mo ni manang mau. Isun ati kaduak. No saan nadadagiti kakasinsin mo. Kaano aya ti biyahe. Pinton Lunes nanang. Mapan kakit din anak ko. Tapno maam-am mo na kamot ti pamilya ti agbalin ano biyam. Bayam, da kamin ti makaabu dito. Agananad kay ti papanam Gerald dading ko. Uray na kayo dito yamanang. Pakumustaan nakton kini Shane. No kayat na diyawid mo kit din dito balay. Sana mabalin tawan mo't pagtrabahuan na dito eh. Tulungak ano kwa tapno mabantayan na kamutlaang. Sana mo tamasapol bantayan nak manang. Anya sana masapol. Masapol. Tama nga nagsubliman ng tisigod nga ramid mo. Saan na mapasamak na ita naka-amiris akon. Diyak kayat adadaulan ti biyag ko para lang iti kasya klase ti babay. Sa may sa adamot na ni Shane. Adayo ana saysayat ni Shane ngam nagiti ex ko. Ay kat, nagsaya at anday ta amang manggagakkan ka ading ko. Sapay la ko mga ron, tanasaya at ipagtungpalan tayan ayat yukan ni Shane. Kamusta mo ti biyahem, Gerald? Makamanog. Ang okay lang. Nagkita ta. Ala, kapay-kapay nga rod. Pangururayan ta ni tatang. Adala ngamin biit na panan na. Ninanang mo nga. Nabayagan na pimusay ni nanang. Gapo iti aksidente. Kasta ka di? Wen, high school ak pala idi. Saan ko lang amin na istorya ken ka? Pasensya ka noon nasaludsod ko. Nakita kami di taladawan na na-display ti salas kat ni tatang mo lang matikaduang. So ngayon torturod ko ang tinagsaludsod. Okay lang. Adala tama ti sakit amarik na. Ang kasta talaga. Saan tayo mo't atinggal ti biyag tayo? Ay, aday tamot gaya man ni tatang. Isuday ta sumungad. Kumusta ka matan, Barok? Nasaya at matata. Si Kagayam, ti kanayon, nga ibida ni Shane kanyak. Kasta ka di, tata? Adamet, nayam amo na kanya kidi. Agam jakman na mo. Saan da ka no compatible? No kasta, nag-break na matlang, tata? Wen, awan pa'y makatawan. Gerald, may salang tikid dawakan ka. Di mo kumasaksaktan ti kakaisunang anak ko. Uwan tata, ikarik ka na kayo. Liklikak ti mga ramin kadag ti banag ang mabari na pagsakitan tinakam ti anak yo. Anya ngay tatang.
Makapasa ka din mo't lang ni Gerald kada kayo? No, ay ayatam ni Gerald. Aklo na manak ko. Jak pa yamuti husto kinatao na. Panagkunak at nasayaan matatao. No kasta nga rod. Aklo na kon tatang. Oo na. Agyaman ako na tatang. Sapay lang ko mata, limpyo na lalaki tinapili manak ko. Tapno, maadaanak maternity apo ko. Wen nga rod tatang. Mapanan titawan. Sapay na ko ma, tani Gerald ti lalaki ang naituding para kanya. Gerald, ada na patig nga ibagakin ka. Anya rita? Sapay ko maata. Saan ko pakaupayan? Aklo na kun ti ayat nga idatdaton mo kanyak, Gerald. Ha? Nukas na? Datan? Wen? Oh, agyaman ako na. Ay ayatan ka unay-unay, Shane. Kunaklakit ni Nonya ti ibagam. Ikarik, saan mo ito pagbabawian ti panangaklon mo kanyak? Agyaman ako na inukasta, Gerald. Ay ayatan ka matunay. Paypayapayan na tan ni tatang. Nakaidasar samot to ni ti pamigatan tayo. Nakasaritam ka din ni ading maupiyanak. Wenanang, imawag ni Gerald itawan kayo. Kahit anya ngay ti kunaan na. Naragsak ka no ijay. Tanasaya at titrato ti ama ni Shane kankwana. Ay saus, ang mga nusaan nga agsubli dito. Ninanang mat. Apay kumasaan nga agsublingay. Ay, abangan no ma-enjoy na ijay. Kemalipatan na mo ti agsublay. Ay awanan kasanungay, dagiti mula kang tarakinan. Ninana nga talaga. Ag-overthink manan. Agawid to ka din ni Gerald. Nagparatak ti panaglabas na gital daw. Wen nga ro, Gerald. Kano lang edi may ka? Inton sumaruno, si kanto matagpasyari ti lugar mi. Wen no addan to leave me. Amumet, san mabalin nga aglangan nak iti trabaho. Wen, maawatak na ita. Makaurayak mat? Nasaya at mat nga rod no kasta. O, anya, itulod kan iti terminal. Saanan? Kabaalak? Itulod kan, tamang numapukaw ka pa'y. Iso, paya pa kabandugam. Si kakit dimot. Adamo ti tricycle pagluganan ta. Mabitla ang Gerald. Alam, no'y masita prutas kang nateng. Ado tinateng daijay tatang. Wen, sa bali mo't a klase tinateng kang prutas na gitoy. Sige, iawin mo. Di mo imbagang agawid kagaya mita Gerald. Sa anak pa'y kumang agawid. Nalpas mo't ngami ng tilib ni Shane manay. Kahit kumusta nga iti bakasyon mo iti lugar da. Nasayat, mate. Nasayat ni tatang na kanyak. Pinabalunan na pa iti prutas kan nateng. Ay mayat nga rod ano kastadin ko. Ninanangay. Napanijay garden mo. Ada ka numapan nakitaan. Nabayag ka din na napanijay? Itay pay Mangang ka numabisin ka. Ada mo naluto ang makanading ko. Di mo imbagbaga kanyak inaklon na ka ni Shane, pare Gerald. Ay, nabayagan. 7 months min, pare. Ay, 7 months yung pa'y gaman. Uy. Ay, naimbag ka pa'y pare. Ha? Ada, kaya't mo asawan, pare gari? Apaya kas ta tinaybagam. Ay, awan pare, awan. Di mo mat ngamin imbagbaga kanyak. Isa nabiglaak. Da kayo gaya man. Oh, Gerald anak ko. Itay pa'y adum-dumugam ta cellphone mo. Madanagan ak nga nanang. Anya ti pakadanagam aya. Saan mo't na nasong bata ni Shane na gitiawag ko kinkwana? Mga nubi sila ang anak ko. Ura na giti text ko, di na-replyan. Di pa'y naminsan ngal daw. Ay, ano sam ti aguray ag-text tulat ta kaday.
Sapay lang kumaana na. Kumusta nga Gerald ading ko? Nag-text ka din ni Shane kan ka? Uwan mana, saan na kasi di? Ni, kasano nga saan na nakasi di? Saan mo't na sweet kanyak? Mamang ano, dala parikot na. Sinaludsod ko, awan ka naman. Ni, apay nga ron nga kasta. Anya ti makagapo. Daita tinas ka na duktalak manang. Saan mo takas to ni Shane di? Dakkel tinagbaliwan na ita. Agyaman ta sinong batam ti awag ko, Shane. Anya ti bagamaya, Gerald. Dagulit ka man. Adda ka di parikot? Sika ti parikot ko, Gerald. Apa yan? Awan mo't amok abasol ko. Agin di mo ka pailang dita. Babaero ka, saan ka di? Ha? Ada nang idanon kanyak. Agsusukat ti babae ayaw awid mo di tabalayo. Kanyang angkas mo iti motor mo. Shane, agpalawagag. Diyak kaya ti lalaki akas ta ti galad na. Pangaasim ka di at dumngag ka kanyak. Diyak kaya tamangid ti anyaman a palawag mo. Agbreaktan. Goodbye! Shane? Sa di no ti papanam, pare Gerald. Dakkel tabag mo Mapanak itayang da Shane, pare. Saan kami nga okay? Ipilit na ababaero ak. Kat napalabas mo tunday dyan. Madanagan ak una yan ti kasti ang mapaspasamak, pare gari. Madanagan ak. Tama nga no mapukaw ko ni Shane. Anya nga rodan ti plano mita, pare. Mapanak iti ayang da Shane. Nasken nga agsarita kami iti personal. Kumusta kan, Shane? Kailiw kan? Asino tinangibagaken ka ang mabalin mo ti umay dito'y balay? Saan ka di ngayon bagaken ka a breaktan? Imayak ta kayat ko ti agpalawag iti personal kan ka. Diyak kaya tamanggag ti anyaman a palawag mo. Kayat ko amaamuan no anya tindanon takin ka. Imbagakon ken ka iti mawag ka, san ka di? Babaero ka kano? Kat agsusukat ti babae ayang angkas mo iti motor mo, kanyaw awid mo iti balayo. Amangan kit di, no addan masikog kadakwada. Jack ilibak na ita. Ngam sipod na amamu ka. Nagbaliw ti amin. Insardeng kong tikas diyang aramid ko. Urag saludsud ka kadananang. Manang piya, wano kadagiti karro mami. Wano ni parigari. Amom ka din no sino tinangidanon kanyak iti kastang aramid mo. Ni Gary a mismo. Tinasinged agayem mo. Anya. Payagas dya iti pangagisarita mi tinobyom, Shane, anak. San ko na nobyo ni Gerald, tatang? Tapno ibagak kada kayo. Babaero day jay. Isu tindanon ti gayem na kanyak. Agsusukat kanu ti ang angkas na iti motor na kanyaw awid na iti balayda. Ti kunapay ni Gary. Amangan numasikugan ti may sa kadakwada. Anya? Kasjay kaditi kayat yung agbali na manugang. Sigurado ka kanay apod no ti indanon da agari kan ka, Shane, anak. Hello, Manang Pia. Oh, kumusta kan Gerald? Nasayat mat manang. Nakasarita ni Shane? Uwan manang. Ngam aging gaita. Sanak pa pampansinan. Ligari ang nasingad agayim ko tinangidanon iti amin kan kwa na. Amangan no sinubsobraan na matindanon na kan ni Shane. Anya? Kasano nga rodaytan nga Ay aywak lata ni Shane manang. Anusak nga ay aywan. Tulungan na ko maita anak yo, Tata Dudong. Damagak man, Gerald. Puno ka rin, timba ka ni Shane kanyak. Ngagsusukat, ti babae ayaw awid mo iti balayo. Kanyang angkas mo iti motor mo. Jack ilibak na ita, Tata. Ngam nabayagan na ita. Nagbalbaliw akon, sipod na amamok ni Shane. Naaramid ko lang ti kasta idi. Gapot akayat ko ti makamove on. Napasaktanak namin iti kalabas, gapo iti babae. Di ka kadiagon ulbod, Gerald. Diyak kayat ti ulbod. Pudno ti ibagbagak, Tata. No kayat yo, dito yakon ngagnaed. Tapno makita yo amin nga aramidak. Ken tapno mabantayak ti anak yo. Adamot siguro mabalin ko apagtrabahuan dito, Tata.
Kaya't ni Gerald tiyag na diti lugar tayo. Dito yan nga garden, tapno mabantayam ka no. Seryoso matigayam ka anak. Patpatsin yung day tatao. Napudno nga'y tinadamag ko. Nga addan na sikugan na, tatang. Saan mat siguro, apod no? Pagustuhan mo na Gerald. Ikamit igundaway na amang ipanagnak iti kinapudno na ken ka. Sana nasungbatan tigayam mo dagiti awag ko kankwana, Gerald. Kung nagtumot ngamin ken ka, pudno ti ibagbagak. Kabailam nga rod apanagnakan. Wen, aklunak adakas ti aramid ko idi. Ngam idi dayjay. Kan nagpatingga kami lang iti angkas, inom, kan paspasyar. Tarudad duma, adama dagti gagayami akadwami. Nagbalin lang nga pastime ko ida. Tapno mailiw-liwag ko ti sakit nga impalakam da kanyak. Gerald, Tsaka mo, no niya tinapampanunot ni Gary. Tsak man amo, no apay anas ka na dadaulin nakin ka. Okay lang ko ma, no podno tindano nakin ka. Ngam saan? Kasinubsobraan na mo't nagitimbagbaga nakin ka. ala, maawatan kan. Kat pasensya ka lakuman, Gerald. Di ka madalagan. Saan nakagimurakan ka? Gapo iti impakitam. Si ka lang ti babae kayat ko ngay kalaysa. Isa ano mabalin? Jack ipalubos ang madadal ti relasyon ta. Gapo lang iti panangdadal ti may sa tao. Kat tinasakit. Mismo pa'y agayim ko tinangdadal kanyak. Pare Gary! Pare! Si kamad gayam, pare Gerald. Apay ang naaramid mo tikas jay kanyak. Ah! Dinadaal nak iti imatang tinobyak. Okay lang kumano dagiti pudno ti imbagam kenkwana. Ngam saan mat? Sinobraam mat tindandanon mo kenkwana. Pare. Amok ang nagkurangak. Tasaan ko ngayon bagbaga ko ni Shanty may papan iti napalabas ko. Ngam planok mo't lang nga ipudno ti amin. Mangal alak lang iti timing. Ngam anyan ta ino na anak. Sinubsobraam pa'y tindanon mo. Pasensya kan pare. Umapalak ngamin ken ka. Umapalak. Tararagsak ti love life mo ita. Siyak. Awanan. Ha? Kanya ti kaya to asawan? Awanan pare. Nagsina kami ni tinobyak. Sininaan na kon. Ha? Insukat na kiti sa bali a lalaki. Kanya? Sa pala ko ba tamawatan na pare. Pare, namiris kong tibindot ko. Aklunak. Imapon niya apal kanyak. Isa naramit ko tikas jay. Tatikayat ko. Ada kaduak ngagladingit. Sorry pare. Ngala pare. Sa anak nga gimula iti sakit tinakam kan ka. Nangruna ket agayem ta. Mapakawan ka. Ket sapala ko ma, tadimon ulitin tikas jay nga inaramid mo. Uwan pare. Agyaman na. Pagbabawiyak na niya yung inaramid ko.